ev ahenga welatiyên Kurdin di yek ji navdartirîn holên Swêdê de. Ev hol, hola bilûharna ku xelatan Nobel jî her li vê derê te dabaşkirin. Li vê derê jî berpirsên Swêdî bi zimanê Kurdî pîrozbahiya Newrozê li welatiyên Kurd kirin. كرد لحمو دامو دزگایەکی سویدی هەیە لەناو بواری سیاسیە لە کولتوریە لە ڕاگەیاندنە لە وەرزشە لە هەموو بوارێک کوردی تایە وە بێگومان سویدش گرنگی بە کوردەدا. ji ber zêdebûna hejmara welatiyên Kurdan li Swêdê û rol û bandoriya wan li wî welatî, beşek ji berpirsên vî welatî heval dostê doza Kurdî ne. Swêdî jî bi kêfxweşî beşdariyê di çalakiyê wan de dikin. Di bersiva wê pirsyarê de derbarê piştgiriya Swêdê ji bo serbixwebûna Kurdistanê wezîrek beşdarbûyê ahenga Newrozê amaja boyekê da ku ew piştivaniya mafê Kurdan dikin. هەر کات ئەوە ڕوویدا ئێمە هەڵوێز دەردەبڕین بۆیە وەڵاممان بۆ ئەو کاتەیە. با بزانین بەرەو پێشچوونەکان چۆن دەبێت. سویدیش هەمیشە پشتیوانی ئازادیەکانی گەلی کوردە. زێدەتر ji 150,000 welatiyên Kurd li Swêdê hene, ji sedî du kesayetên serkeftê Swêdê jî birages Kurdin. Ji bilî wê yekê jî beşdarî di gelek çalakî û saziyên wî welatî de kirine. Serokê Parta Çepa Swêdê jî wiha dibîne ku çara nivîsa Kurdan di destê Kurdan bi xwe de ye. ئاگادار نیم کە هەواڵێکی وە لە ئارادا بێت بەڵام بێگومان دەمێکە بەرەو پێشچوونەکانی کوردستان بەرەو سەربەخۆیی دەچێت چارەنووسی کوردیش لە دەستی کورد خۆیاندایە و پێویستە کورد لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکاندا بگاتە چارەی گونجاو و ئاشتیانە و چارەنووساس. Ev her du keçana jî jê dayîkbûyên Swêdê ne, herçende nikarin gelekî bi Kurdî biaxivin, lê gelekî kêfxweşin ku pîrozbahiya Newrozê dikin. Bi bonê Newroz Kurdekan pîrozbahiyê lê yekim. Aheng ji aliyê Federasyona Komelaya Kurdî li Swêdê bi amedebûna welatiyên Kurd û çend berpirsên Swêd û nûneratiya hikûmeta herêmê birêve çûye.